tun tuma hin pulal hing lova ma ales de minister atu soi na hi kan lo riek kan lo en hau don ni zong zong te chairman party president le thopui te sarkar ga thopui zong zong ten sawain chi bai ka buk cheu ni kar le khi ka thu soi tur hun pa ngai amin ruat ania when I hian thu toy kan soi don ani na tinge thu toy soi don min ti chuan kan soi tan ngal mai nga chin deuh khan min fia ma in soi fia don em ni min tia in soi fia don lo we thu ka soi nga fia mai don lo ka tia trong kam la hi ama hi mu nom ka te kai chu me mal tang chu mu nom athu soi te ngai thlak anu ma ni ve thawng ka ring tam zo hi chu poi sa ngai thla zel phodang thil diglo hi soi fia ngai thena thil pa ngai hi chu soi mai to ka chuan eng wang nge ka lo din chu e achiang chho mai don ani state election commission atangin lekha ka donga January ni somthum le pakhat khan e ramrong bol na thila kan zin lai ni nge nge Delhi lama ti chuan in soifia tura tina ania chu February ni thum voin dar li ma hian soifia nga yan tia in soifia ngai chana kha e hei hiani January ni somthum khan MNF General Headquarters suanin State Election Commission a hian min oh masai ka soi le du chu video hi full karon da don lova full en du chon Mizoram zone na akhan enei tu ni description noya alo da don ni link lo he ka ta chuan model code of conduct bo chian na a dan anga action la tura ngin na tinia action tia e hi capital letter an mang he nge ni an le kha chuan January ni som ni le pakwa wanga ni chanchin bu a inzia ka khan model code of conduct number pariat na hnuaya sa number panina le som palina akale antia chu akal nge kal lo ti te tuna hian kan swing hal don ani hemitrum hian thu ka soya chu Aizawl West 2 biala sarkar malak na te ka soya ni sarkar ina minduat zia ka soya chu nga chuanin ka soi chua chu Saski Part 3 noya urban planning reform noya crore samria le pani oma chung zinga chum project paruka oma chuta apali na chu Aizawl West outlet project tinia tuikwal lui kamak ay motor kong kal na turani tuikwal south emwal monga tayana kalanga mineko ra le lam zela tuikwal south in an choranga tuikwal north in an choranga din thara mineko bula chua kanga ti chuan heng veng pathum te hi among lam hi kong pui ka man om thut don ani kalphung thar sarkar mal somna andong dona ti chuan hei thadol le ve hei tuna soi kha oh atira po kan han soi kan an project an nei turan soi kha apui ri ka she dana phejun aron soi don thoin ka sia an project lo sanction tu hamo an soi zau de wanga kulai biela ding ve tura min tia kan han campaign atang khan aveng ho zong in elai hian kong siam ro min tia in tiam ro hei au hla nei la vote po akengang an ti ni amero chu kan ti du lawa ka tong kam chu kan soinon lenga minister chak tak kan neya anti theilo chona haraniang chu wain ka in tiam du lo a har karing emponi se kan sarkar ani chuan thei top kan chuang kan tia hei tha athu soi du la in tiam fak chiang na kan tiang ti lo hian kan sarkar ni chuanin kan thei top kan chuang ti ha atok me ni a tha me mi mo kai po ngai dan chin athu soi dan te hi thin khop mai kan han sarkara kan ho tu ten min du saka kan bia lan du saka ti chuan kum khat po tling lo chungin
he kong siam na tur sum le pai himin pe a ming te po hi tin up nge ni a concept te po kha hey politician chu mani hi kan in soi ta zela keima phu te po nia kan han tia outlet kan ti chana po khung veng pathum mong lam te khu lu na omania mi khring an than hem se chua na om lo ni pu kang mai kang me te lir hing te om ta se kong puan ma mo ni kan tia lui kama kong nuam ta ke sia mang heng project hi kan ne kan tia kan ho tu tenan zunora an nor chuak tamaya ta chuanin crore som ni chu chu nuai sang ni kong siam na min petani ta hianin administrative approval om to ale khain je kan chiaranget administrative approval and expenditure sanction obtained tendering process to be initiated shortly na om to poisa po om to sarkar po na pom to ti mai turani ti khania thale mai ti mai tu ni naum to puisom to mo pathadolen kan phung thar kan zora me zet pm sarkari athen hi chun thalo an te noi ten te kai chun tha ka ti viawa kai chun ka thuk zok tak ani sai ve mai heng thu te hi kan han puanga kan lom te lul nen party then khetan chuan hek na tling kha lo ni renga Aizol West tu mi pui te kan lom te lul nen min lom pui lo nia kan han ngai ngota achan kala soi fi do ni saski paduan nuaya sum thanem taka oma o ta hi chuka soi lut lo mai nga part 5 nuaya hianin le boka crore za thuma oma project pakua omani chuta apanga na chu Aizol tlak lam zong ina an chorron tur vaiva kon bazar sang na tur ani aming chu construction of market building at vaiva kon ania crore som ni panga point pathum panga ania PWD noya tho tura ti ania chu chun nuai sang ni zanga som thum le panga ani chu vaiva kon bazar ku sak thatani don parking thatak te omanga Aizol tlak lam veng zong ina kan chhor tur ani kan lom te lul nen party then khatan chuan hek na thlinga lo ni le renga chutan chuan a sarkar thuda chuan proposal for floating restricted tender under process ai ting he ya rang taka thoa tho ran man lo man te pola kan tuma wangin chief minister in restricted tender a tho turani ati zinga mi khani ta heng thil te hi project thar in thanata na vote kan du awanga kan puan ni ta se a fen lo hul hualani amero chu heng thil te hi kan soinon le Aizol West tu biala local council candidate ZPM te kan in mukhoma kan kim thop le hal kan phur le ani chu ta chuan block ruai tu tenen kan in mukhoma ta chun heng thu te ka soinon le new sa lo langa model code of conduct bo chia min tia min hek ta ni model code of conduct a chuan na thar malak na in thanata na vote du awanga puan khani amero chu voina hian kan soi du chian chan soi chian du chu heng thil te hi state level committee on saski in January ni sarikhan apom fel vek do ani than puan main tin chu mai chu nilawin hemini vek tlaidar nga le minute som panga khan information and public relations lam INPR department website da lu vek ani do ni ti chuan van tlang mur hiat tur om vek to thila kha kan han soinon le kha Aizol West tu bial mai ni lo Aizol pum ta na thil lomom aram pum tan po thilomum kan puang kha min han hek ta dana bo chi emin tiak amero chu kan bo chelo ani nan ni an hek dong khain hi an lo ngai tu ching lo de po ni thaya tiang pui han soi vel kha lo mei turan te ka lo ti ve mei meni hei ti ra khanin a soi hi diga pu le hing lo soi hi mo an chuat to thati ram pang khain chu model code of conduct te dan bo a bo chi na kha lo ani chung ta chu an lo masave rengem lo save rengem hatiang hek na thu emo kha an lo chu pal don khan ti khania lo se join tu na hin hetiang soina kha han soi vel kha lo mei tur ka ti ve mi mal ngai dan tang chuan ka soi digam ka soi suam kha chu mi lo ngai da mula kan bo chen na zok tura chun kan in suma
vai va kol than mual minan siam that na tur te din thar le kanan than mual khulai mi tura poisa chuak te po kha kam puang ngam lo ania in thanina min bar wangin ti laya ani lo zo kan han ti tamai hi a kan maso na hi tren khatan hianin angai nom lo palem ni o ti mai kha ola imponi se ti chuan election commission ina in soifia in nghe ase party dang dan chun lo sa thimula an malak na an kal dan hi angai nom lo velam chu ni don ni ke jon tha ka ti mai si engani zo na oma hi chana nga yan ti ta ka chuan heti hian kan chang ta a tukina khanin kan thelu to ni ta chuan da nanga thilom ani sia wang khanin da nanga chan ve kha ngai ta a ta chuanin a thu hi hian tlema zong hi party mi puitan min zo fia wang hei da ni bo chiam ni nga tinge antia ke he khika tok theng reng khopa sang ni som pakua khanin e lok sabha mp kan chu tum khanin thandon nia chanchin buti suala wangin ke phechu leaf ka lak lai ka telve mi alo lai khan an sual wang liau an ti lui ti khanin hek kan ni to thu boi kan han na ya kho ta kanin lan zak chu kumnga don set khani anuam lo du khop maya kan ti sual po ni manglo khana mai ro chu ni kumla ma khan ko tin thiam min chan ti ta a poni se kan chana che tiang hiani Secretary State Election Commission hena kan chana achunga subject le khataran angin Model Code of Conduct Board chia pu kani chungcha ka chana chu hetiang hiani pakhat na walai ni chanchin bu January ni somni le pakwa sang ni somni le panga ni lai ni chua ka tarlan as always true ZPM local council candidate te in mu khom na ka thu soi hi ruam man na thare mo policy thare mo anilowa public platform ma adu apiang chiar thea omsa ka soi fia na zo kani pakhat na saski tangan na tho tur ka soi te hi election puan ma January ni sari sang ni somni le panga thole ni state level committee on saski meeting in a rail to ani he meeting chungchang hi DIPR website po January ni sari sang ni somni le panga tlai dar nga le minute som panga tarran hal ni in saski hnuai na tho tur list po DIPR website ta hian mi zong lu the pho chu ani katia DIPR website link ka kha an click mai turin kan thelun nga la pani na wala ni chanchin bu January ni somni le paret sang ni somni panga chua ka po katipal January ni riat sang ni somni le panga chua ka po khan January ni saria state level committee on saski meeting nei thule na tho tur list te tarlan ani bok as always true huam chunga tho tur te po telin DIPR website le wala ni chanchin bu website link te karon tar lang tele ti in ani na kan fil fi nga la ni ti chuan vai fa konway me conference center as always true ZPM local council candidate te in mu khom na hian minister mo MLA ang nilovin ZPM party member kanina nga tel thu le heng thu te soi kania min fiat sak turin kan ngen nga la che Model Code of Conduct hi party tinin tran mun in ang level playing field neya in than kan ma chon theina na siamani angin aza oma Model Code of Conduct in kai roi na rang a siam te thataka zom chun zom zel po katumani ti in bo chen na kan nei lo wangin khati zong khan lekha kan thelu ta kan tho pui te kan lung rual pui te in zona kan dong neu no nge in ti sual ni eng thil nge ni ta in ti kha til mai kha lo ni ke ni tan chuan kan bial tan chan chin tha kan puan non le na kan ngai ni kan lo me la thir tu te khati zong kha karon ti so thei chu ni sela aron comment ve memal ngai da ro soya hanin du zo dik lo emo soi sual kalau ni chuan me ngai da mula comment section a khan lo zelula lo matang thim lo in karon ti ve ni le thir tu te in zawai masala veku next video kan mule vek to ne kalau me